Mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana u khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi vho tumbula uri vhuṱungu ha phame ya Amazon vhu nga thusa u lwa na khensa ya maḓamu. U ya nga vhorasaintsi, phame ya Bronchius amazonicus i na molecule une u ya ṱhasela sele dza khensa ya maḓamu tou fana na mishonga ine ya khou shumiswa zwino. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Sao Paulo. Kha ngudo ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya JGR Biogeosciences, vhasedzulusi vha ri maḓaka a tropika a nga konḓelela tshanduko ya kilima u fhira zwe zwa vha zwi tshi khou ofhiwa mathomoni. Vhasedzulusi vho shumisa nḓila i songo ḓoweleaho ya u pfesesa nḓila ine maḓaka a ḓo tshila ngayo musi hu na tshanduko ya kilima. Vho ita tie nga maṱari a wanalaho ṱhodzini dza maḓaka a tropika. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Northern Arizona University. Muthetshelesi a re na maṅwe mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana a sala murahu, vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vha nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Valrand Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.